Azen se mi akihia lai se to lai mo computer akisu dia akisu khalo amalo alai bu akitwa lo ko au khak se zen le ikidel siam dia ke an ban ki ko itwa ki ko china ke kyang ya ma pate kyang ko sa sakula jin chang jong akiko ko dia ni jong dok thei la ko dia ni bi chang jong ki dok thei la ni ko lu ka su alai se to akitwa ki nen zen le to pe akibo kyang ti su ka ni ti to ba akamaro akamako na se to na te to to ni anu ta na to ba chong ge la anu ta na to ba na se the la na to to la ka ni la se to ka mo te to ba mi chan na ni ka he wow this is a big photo Happy New Year. I go here and I stupid. lai Siangtho te to pa na ni tha na hi sak he la I don't understand. lai Siangtho pa ni yok te to pa na lu ta na ma on lu na le na to ni ta lai Siangtho ka mo te pasien ni thana di ga ta na akisa te no ni chi ni hi na ba te lai Siangtho to ke bo la ki bi che fo ki do not lose Tuwa kamal in bang nei tuwa kamalin anunta kamali asyamira yapsa kamate tuwa kamate lai dale lai tuwa ki ar mak sele ri tuwa kamate anunta na alam nang ina tule som lu gani ina man nei bang opian na da pai na pasyan lai se to kamate to ina ama na ke so mane please se podi ani na nadu ta na sakya se ki na ri pa ko to to ba to bi ki ka ba to ba lo sang ni ni May the Lord God speak to you. As you have picked the scripture, the word of God, for the year of 2026. May the Lord continue to speak to you through His word. Let this word of God enlighten you. Let this word of God encourage you. Let this word of God be your power, be your life, be your salvation. Let the word of God that you have been, that God has given unto you, be a blessing to upon your life. That the glory of God will shine upon you. Let the word of God penetrate you, discipline you, motivate you, and nourish you. So that you can be a blessing to many in the year of 2026. To transform your life, to be a blessing for your people and for your church. For the Lord and for your church. As we pray and dedicate this word of God, that this word, the scripture, be alive. Be alive in your life. Ni bini chiang, sampai chiang ina,
lột là ông lệ game là game thiên thỉnh không sau đây cho là lúc cũng khai sẽ có ba đồng việc cái lột này ngay chẳng game ông lệ game lột tiếp tục game thiên thỉnh không khai sẽ nó lột là sẽ đi từ ngoài đi đâu yes Bahadir portion Bahadir scripture portion give it for you Hallelujah praise the Lord Okay. Alam ano, atang tanong ko niya. Ay kaya mas maswag pero tuwadi ka sa mami at siyo nito. Okay, take it.